wahinduye ibihe waratwibutse wahinduye ibihe wahinduye ibihe wahinduye ibihe waratwibutse everybody say baby wahinduye ibihe wahinduye ibihe waratwibutse wahinduye ibihe hallelujah wahinduye ibihe waratwibutse data yemeye data yemeye data yemeye nawe avuga hoya listen data yemeye data yemeye yabyemeye data yemeye nawe avuga everybody say it data yemeye data yemeye nawe avuga hoya data yemeye God bless you. Hallelujah. 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 Nitwa Ben Mugisha. This is itorero ryanjye. Nubwo njya mbura. Ndashima Imana kuko twari turi kwihuta, twari turi ahantu mu nama. Kubera ko ejo dufite akazi katoroshye. Ariko saa 5:40 something mbona ko isaha igiye kugera ntari mu nzu y'Imana nari ndi kumwe n'inshuti zanjye ngira umushoferi ni izi kamera nzazishyura Sofia zose ndazishyura ariko nugira umuntu utaza reka tugere mu nzu y'Imana umwaka utangire turi mu nzu y'Imana hari impamvu ikomeye ituma umwaka ugomba gutangira turi mu nzu y'Imana so ndashima Imana ko nageze ahantu Imana ibamugisha cyane. God bless you. Shimu mwami ni mwiza isi itararemwa yariho shimu wankunze namuzi shimwe ndirimba ni Yesu aberaho aberaho sicharimwe sumuhemuka arakomeye bitangaje aberaho sicharimwe sumuhemuka arakomeye bitangaje ndamuvuga ndamurata uganganzo y'ibyiza mubyeyi mwiza murage mwiza mahoro mugabo mwiza uhoraho w'imico myiza habwa impundu mu Rwanda n'aba tuguhaye mu Rwanda n'abanyarwanda twese tuguhaye komeye bitangaje aberaho sicharimwe sumuhemu kandi nabesha Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nindubikora. Nindubikora. Anganiki. Big.
Amen, amen. Oh, hallelujah, hallelujah. 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 amazi asuma nantera ubwoba umubiri utwika imwezi tuye kwishyira hejuru gato. One second. Transpose. amazi asuma nantera ubwoba umuriro utwika nawo abandi bantera basubirayo birukayo ndi kumwe na Yesu si ndi kumwe nawe urukundo rutangaje Yesu we aya mahoro atemba mu ruzi mwami umunyabyaha nkanjye ubu ngendana nawe mbona ikiganza cyawe undambira ndamuye amaboko nje gushime ndimba hozana hey gitare ntwara abanzi bandera basubirayo dukura Yesu ntacyo tuzaba dukumwe nawe buri munsi haleluya ntacyo nzaba. Thank you so much. Reka dusabe umushumba wacu mukuru ejo afite concert n'uno munsi today reka pastor Edima musengere sibyo data yahisemo umugabane mwiza kurangiriza umwaka no gutangira undi mu nzu yawe. Reka bimuherekeze mana, umuhishe kandi umwiyegereze, umuhe success ituruka kuri wowe, umurindire urugo, umurindire ibye byose, umwereke ineza bitangaje, igisuguro gikubitwe hasi impande zose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Thank you. Surprise. Mushobora kwicara. Pastor Apostle Diaro yampakaniye ko atavuga. Bambwira ni ntabwo byakunda. Nubwo yavuga ngo bonane, nubwo avuga bonane, nubwo atanga testimony, bonane or testimony, whatever, but you cannot go like that. So, this is Africa, this is not Canada. You are the son of the continent. Praise the Lord. Yes, Praise the Lord. Yes, ashimwe. Happy New Year. Umwaka mushya muhire. You know, I came here and I received so much. Naje hano kandi nakiriye byinshi. And I am satisfied in my spirit. Ndumva nanyuzwe mu mwuka. Because this word did good to me. Kuko iri jambo ryanyubatse. But as it said today,
kuko ryavuze ngo uyu That munsi was my today. niwo munsi wanjye rero So none. allow me just to tell you I love you Naje kubabwira ngo ndabakunda, and Happy New Year 2026. kubifuriza umwaka mushya And muhire, surely you will see me again. kandi koko muzongera mumbone. God bless you. Imana ibahe umugisha. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bariza umuntu iruhande yawe, tubona dukwiye gukora iki? Dukwiye gukora iki? Bariza umuntu iruhande yawe, tubona dukwiye gukora iki? Hallelujah. Abakeneye ko twicara muzamura amaboko. Ko tuguma twicaye muzamura amaboko. Abakeneye ko twicara muzamura amaboko. Hallelujah. Abakeneye ko ari ikindi gukogwa tuzamura ikiganza. Hallelujah. Hallelujah. Bagunya bavuga iki kintu tugiye gukomeza. Umva nkubwire. Iri ryari ijambo ry'ubuhanuzi. Maria aramukanije na Elizabeth. Bibiliya tubwira neza. Ruko igice cya mbere ku murongo umengo n'umurongo wa 45. Avuga ngo Maria aramukanije na Elizabeth. Elizabeth nk'umwana ari mu ndagira gute? Agira gute? Iri jambo ry'ubuhanuzi ryamanutse. Sinzi ko byabaye kuri jewe jenyine. Numvise abana ibitangaza biri mu nda bigiye kuvuka muri 2026. Sinzi ko wabyumvise wenyine. Hallelujah. 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 Ndumva ibintu bigiye kuvuka 2026, ibintu bigiye kuvuka. Urumva bavuze ngo tugenda twemye. Hallelujah. Murabizi iyo umubyeyi amaze kuronka ya mahirwe urazi ngene agenda nyine. Hallelujah. Hallelujah. Duhindura n'inyambaro, duhindura n'ingene tutambuka n'ibindi byose bamaze kubitubwira hari umwaka wo kugwa hagasuzuguro. Hallelujah. Hallelujah. Abaririmbyi rero kuri turaza kubandanya. Yesu ashimwe cyane. Bari abantu hari ikintu bari kubarasaba kandi tugikore. Hari ikintu bari kubarasaba. Hallelujah. Imbere yuko turafise inyuma yaho turafise ubuhamya, ariko hari ikintu bari kubarasaba. Nigiki mwasavye? Nigiki mwasavye? Nigiki mwasavye? Nukuri barashaka kuramya, abantu barashaka kuramya. Nukuri sindababesha. Abantu barashaka kuramya. Rero mudufashe, nabibonye. Nibyo canke sibyo? Reka turabumva. Hallelujah. Hallelujah. Erego uyu mwaka ntitwawigeramo gucya twemye kuko twumvise ari cyo Imana yakoze. Hallelujah. Roaring agasuzuguro katembagaye karatembagara. Hallelujah. Hallelujah. Rero haguruka gato uvuga ngo nukuri umwana ariko arikina mu nda. Haguruka ugira iyo geste gusa ati nukuri umwana ariko arikina mu nda. Uti 2026 iravuka tu. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ry'ubuhanuzi ritumye umwana akina mu nda. Abana bariko barakina mu nda. Hari abafise 5, hari abafise 20 sinabizi bigiye kuvuka. Hallelujah. Mudufashe hanyuma turakomeza ibindi. Ariko nuko babisavye. Imana ibahezagire. Karibu sana.
haleluya ese turanezerewe kubona wagira ngo uyu mwaka tuwutangiranye kutishima mwishime mugire gutya tugire gutya tuzabura Imana icyubahiro yaduhaye umwaka mushya igiye gukora byinshi n'Imana itanga ubundi buryo n'Imana itanga umugisha haleluya muriteguye bagize umuntu kwegire ngo witeguye guhimbaza umwami wawe ariko niba yicaye umuhagurutse umubwira uti oya oya ntabwo ari uko batangira umwaka wowe utangira wicaye umwaka uzarangira ufite ubunebwe ariko reka uhaguruke uhimbaze umwami haleluya haleluya twagiye duhimbaze Uwiteka It's
hejuru hejuru hari abantu batari gusimbuka tugende 1 2 1 2 dufite guhimbaza uwiteka aba muri iki gihe turi he 1 2 1 2 over ungosi imbere n'inyuma angosi impande zose angosi imbere n'inyuma ungosi impande zose ungosi imbere n'inyuma ungosi impande zose wowe shima wowe shima iteka ura amahoro yanje namenye aye nanje numva amajwi wowe shima ura amahoro namenye kutandeka nanje mwongere kandi wowe shima shimi ura amahoro yanje namenye nanje biraryoshe dusubiremo gutyo wowe shima tugiye gusimbuka tuvuge ngo ni nziza twese 1 2 ale ni nziza imana ni nziza haleluya you done much for me ni nziza imana ni nziza ushime ni nziza imana ni nziza haleluya ni nziza ushime mizike ducheze tubyinire umwami 1 ayele kandi twese hari abantu bashobora kubyina ahangaha hari abantu bashobora kubyina tugende na danse zigezweho twese tugende gutya haleluya ibiganza hejuru twese gutya ewa haleluya biraryoshe guhimbaza uwiteka haleluya tugire gutya twese gutya tugiye kugira bwa nyuma twese genda gutya 1 2 1 2 tugiye gusimbuka twese rimwe kabiri gatatu simbuka simbuka Thank you.